tu je more i ovaj neplanirani pre-wedding photo session. I ovaj video. Slučajno se poklopilo da su mladinci kojima ću fotografirati vjenčanje iduće godine u isto vrijeme bili na Rabu kad i mi. Kad smo već bili tamo, dogovorili smo ranojutarnju šetnju kroz stari grad i usput napravili jedan opušteni pre-wedding session. Bez neke velike organizacije, bez pritiska, samo dobra atmosfera, prazne uličice i prekrasno jutarnje svjetlo. Na početku svakog fotosessiona prvo si uhvatim par ovak kadrova, nekog pejzaža, nekog motiva samog grada, pa tek onda prelazim na mladence. Može pogled jedan prema drugom. Ajmo još. Moj mali pomagač cijelo vrijeme trči oko mene, trčkara, gleda šta tu tata radi. Slobodno sad tu stanite. Pogledajte zajedno tak. A ti mu se možeš leđima uparkirati tu ispred njega. Tako da te on lijepo zagrli oko struka. Tako. I sad. Eto. I slobodno je šapćeš na uho, slobodno je isto maziš tu po licu. Ok. Samo nemojte prema meni gledati, nego između sebe. Evo ga, još jednom uletava u kadar, a ja se to uvijek volim iskoristiti kao priliku za napraviti jednu fotku za uspomenu. Pa nemoj se naslanjati skroz. Rađe ruke tu s njim, morate se primiti za ruke. Eto. Ovaj put smo prošetali središtem Raba po Gornjoj ulici. Oni koji su bili u Rabu znaju koja je to ulica. Iskoristili smo svaki kutak da napravimo dobre fotke. Može, idemo. Ja uvijek volim reći mladencima da ovako slobodno prošeću, pa onda ja kao satelit kružim oko njih i hvatam zapravo najspontanije trenutke, detalje od pogleda, hvatanja, držanja za ruku i tako. Polako. Može. Pogled jedan prema drugome. Ovdje smo imali jednog gosta kojeg smo iskoristili malo za našalice. Čovjek nas nije baš previše doživao kaj mi tu radimo. Tina, daj malo iza se, da pustiš malo, eto. Je. Tu sam dosta fotki okinul prije nego kaj sam dobil onu željenu, jer sam hvatal ovu haljinu kak vijori na vjetru. A na kraju smo kući ponijeli hrpu lijepih uspomena, a ja jedva čekam njihovo vjenčanje iduće godine. Za kraj vas ostavljam da samo uživate u nekoliko fotografija koje su nastale tijekom ove jutarnje šetnje. Ako vam se svidio ovaj pogled iza kulisa, ostavite mi like i javite mi u komentare želite li gledati još ovakvih videa. Ovo mi je prvi ovakav video pa me stvarno zanima što mislite.